Polity ngarangi makhara tawrasiko polity ngasi tawdoisina ngarangi koigi ngarang tawgibse Constituent Assembly sebapoi matang aduga Constitution Assembly ki kana na president oigiba khotkiba ngarang hobada koi history ki hadi Indiana independence pangakpa matang phangbada kamaina tawgiba Muslim League na kamaina thokiba aduga Muslim League thokraba matungda India ki Constitution da kari hapakiba ngarang adum nainagre ko chahi gi oina aduda chahi 1947 ki loigre 1948 ki amuk tawrasiko 1948 ta lereko mayamna yengingasu se happy revision tawthoksiko revision da coin tawdising 1934 dagi Indian Constitution sanaba ina haire 1935 ta Indian National Congress na yare sarase na Jawaharlal Nehru su Indian National Congress se sas kano se Constituent Assembly se sasi but atopagi mihut yaudabida sasi haire ko Indian National Congress na madudo pass tawre War 2 laksalle August offer Cripps proposal piraga koi India se War 2 da yauna ba haire yadre Indiana adudagi Quad India movement tawre Quad India movement dagi aduda Muslim League se tokai taningba hore wari sanarasu yadre adudai 1945 ta War 2 loire matungda cabinet mission tharaga cabinet mission tharapadai Muslim League se thokningbagi apambado tholakrebako adudagi 1946 ta ko 1946 adudagi 1946 dagi sigi provincial election se tawrubadagi British na khangeba direct election se tawbadagi result se phajadre meaning result se yamna Muslim gi Hindu gi tawlerebako adudagi moina cabinet mission na plan ama seme kari Constitution Assembly ama semnaba Constitution Assembly ama seme aduga Muslim League ki su yana baina koigi province group A group B C na khaido eko adudagi adu khaido ubadagi koigi ngasai Muslim League se adi Muslim League ka INC ga amena saunabagi maramam su uhelle adai Muslim League se direct action de gan thokraga aduga ngasai kano do adi moigi partition kari da tawgreba ko adai Constitution Assembly da semapa matamda ngarang magi first meeting se tawre sida first meeting se karam kana tawre 1946 ta ko 1946 ta tawre Rajendra Prasad se president oina khalle Jawaharlal Nehru na objective resolution se puthoe hariba objective resolution se karam kanda 1947 da pass tawre adopt tawre aduduga adu pass obadagi idin objective resolution ki provision me ama legre asi se hayeng preamble du kara hapsal ani ko adai objective resolution ki function se ai ngasi lu shan ko objective resolution ki function se sovereignty tanaba ina government of India act 1940 sovereignty tanaba ina hai adu kanana pire government of India act British na pire government of India in 1947 pass tawraga adai government of India act na su noida 12 lor chu pibirame ko adagi first parliament su adi magi function da Constituent Assembly ki function da first parliament su uina baina moida hairamebo ko adagi national flag anthem song kari kara su khanna baina hairamebo adu mayam do mathang tam na mai function je na mathang thabak chong mathang loisale ko like national flag sagre arang 1947 da ko adagi drafting committee semgre ko princely slate mayam su yoksale ko adagi hujik 1948 tamagi function khara tawda wali function jinse khara Constituent Assembly ki function jinse khara ga mu hapsalaki ko ai karam function jinse loi hapsalaki aduga karamba chahi da hena adi magi kano toroki ga yung ko function se sila sa hapsalaiba adoption of national flag sigin makhala hapsalak tu se kai no harakanda koigi adopts India's membership haida ko the Commonwealth India's membership to Commonwealth countries in the yawn Commonwealth haidi koigi
British na palamba countries into mogi group to ni ko adu Commonwealth countries hoi ko adu na India membership se Commonwealth countries in the yawbagi Constituent Assembly na su khanai ba ko wa yawna bagi ko adagi past president election tawna bagi election tawranga past election of past president se khanna bagi su moi wa tanai ko Constituent Assembly na adagi haidi akoigi ngasagi sige first parliament of independent and state oirabnina parliament oirabnina moida su kai haini koigi ordinary laws mayama pass on nabagi ayaba pirak toy natra aduduna kadawga hara kanda first election haitare first general election se tawnabagi damakta moise plan ya hore ko first general election se tawnabagi damakta moi kari haidi ek mayam ama pass haidi o moi haidi first parliament of Indian state oramina ordinary law pass over yarni moise ordinary law ko ordinary law pass over yarni aduna ordinary law pass over yarni general election tawnabagi law mayam suma pass tor adawni ko general election se moina aim thambi se karai dano 1951 dagina 1952 fawi manungda tawba hain aim thambi ko adumaina ada mai function jing je mathang se losalani ko 1948 ta mai function kari tawroke da yeng se ko 1948 ta yaha amada moi first adi biar bekana drafting committee semre dana ko drafting committee semre dagi draft me amam puthore first draft ko adagi second draft ko adi constitution gi draft constitution to si oidoi habagi draft to moina puthoro ko second draft puthore adagi second draft puthore aduga final draft se puthore ko final draft se puthore final draft se puthoro ko matam jida koina masi jibo first reading ara kalne ko constitution the final draft puthoro ko se first reading se sida tawgre adagi mathang tawra ani sidi second first reading tawgramina second reading se muk tawra ani ko second reading dadi masagi draft puthoro oidre second reading dadi magi close by close naina ba hore ko close by close masagi constitution dani ko draft tawra matung da constitution moina sa constituent assembly is constitution sa labi my main role to ni dana adu do second reading sida close by close naina ba hore ko naina re amendment tawdana khotana tawre ko adu doga paisa yam sangi ko paisa yam sangi haidi paisa 64 lakh ena sangi adaga session ju 11 session ni sahi ani ga tha drama thoi he na taw haidi si je tawrok toine ba aduga last ko koi gi kano pass tawrok toine ba ade ko sa mathang chai da pass tawrok toine 1948 legre adagi 1949 sahi mathang chai da maina sahi ani changa matung da kaidore the boyna third reading tawre ko third second reading tawre third reading se sida tawre third reading sina final reading oidoi ni ko final reading adu do third reading se pass ko the constitution no pass tawre as the third reading tawra matu na constitution pass tawre ba date na kaya no November ko 26 1949 ko sida sa pass tawre the pass tawgiba date se constitution gi preamble da ibani ko preamble da ibani pass tawgiba matamda magi content haitare ko pass the constitution se iha hamba content se kari yawge hara kanda preamble am yawre ko adagi 395 articles yawe ko aduga 8 schedules yawe
hayeng constitution gi part mayam jing do loina ma amu hayeng se mu taw si ko adu da ai si explain taw sara ke hana le ram do sum palam bai ware adagi sigi 1949 sida khoi gi ngasai constitution assembly na kari hai gi ba constitution assembly na khoi gi adi commonwealth ta membership phangna bai na tawzen hai gi thaina gi bu adu do sida sida tawgrani adi ratified ko 1949 da ratified habadi sign tawgibuda yare na ko ratified India's membership to Commonwealth ko to Commonwealth countries ta yawa habada yare na ko si Jawaharlal Nehru na di akhoi se napu da yahalira haina hangi edo Jawaharlal Nehru na di masidi akhoi sana yausagene yausabani na khombani ko ada sigi third amendment se torakode constitution se torakode gi partial amendment partial enactment na ko haide masai gi constitution si hai pass ho ge ki kadore constitution se na haide constitution se khara ma kai di pass haide satna ba se khara ma kai di hawe pass to ba katani ko se pass to ba ni adopt to ba di na te ko this is only pass ko adopt to ba ba chatna ba di mathang chai da chana doine 1949 1950 da chana doine ko aro chana ba se enforce to ba hai ko ai sidena adopt to ba hai da se pass hai se adopt to ba hai ba chama ne ko adopted ko aduga enforce to ba se khara ai 1949 se 1950 da enforce khara su taw gi ne ko adugi enforce to ba taw dringai da machet khara hai constitution gi machet khara se pass or machet khara je sida oina adum enforce tawgi partial enforcement khara tawgi adugi partial enforcement jing do kari no haraga de koi gi provisions related to kare koi gi citizenship ka mari leina ba citizenship ka mari leina article da haraga article koi gi 5 6 7 8 9 se ai citizenship ke da amu loina mo explain taw jarak ko article 5 6 7 8 9 se preamble and the constitution se pura in fully enforced taw ding ai de moi 1949 de dum chana ba hogra ba de ko adagi election tawbagi se sigi election gi kogi adult franchise or kogi ECI khanna bagi yana bada hadi ECI se same na hai tare ko ECI se same na ECI se article kari na same ni article 324 na same de ko sigi 324 jana chatna ba hogra election se taw hai tare gadi election commission later di yaroi jana ko election commission sa hana same ba hai tare ko election taw dure mina na si jana same ko adagi provincial parliament amagi mathau khudimak to moi loi tawre ko provincial parliament amagi ade provincial parliament oi taragadi mai ek pass to work khot pa mya ma leitana ade ek to smaina puthok pa motion puthok pa adagi discussion to ba khot pa adu myam du ki magi article myam am leragadi adu myam article myam ju sida dum sada gre ko how gre parliament gi thabak thoram myam am da suloi chatna gre ko adagi khoi gi kaino ko bai tare ordinance ko ba adi temporary oi ko temporary natraga transitional provision adugumba su moida moi khara su dum pass to ko adi sigi example khara adi moina pass to ek ki example amani hayra gadi khoi gi RPA khangidana RPA ka to moi se pass to gi ko moina ko adagi di adugi provision ka to moina adi sida pass out to ne ko adagi RPA di representation of people's act ko adagi oath lawbagi president ama khandoi ni dana ai election tawrani aduga election se tawrakanda adudaida prime minister khanba khotpa se
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯧꯗꯣꯏꯅꯤꯗꯅ ꯑꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯧꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯈꯜꯂꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯦ ꯈꯟꯗꯣꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯝ ꯍꯥꯞꯄꯤꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅꯤꯅ ꯐꯝ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕꯗꯣ ꯑꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯑꯣꯠ ꯂꯧꯗꯕ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯗꯨꯗꯣ ꯀꯔꯥꯏꯗ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯅꯝꯕꯔ 3ꯗ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯣꯔ ꯁꯣꯔꯤ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯅꯝꯕꯔ 2ꯗ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯨꯝꯕ ꯈꯟꯕꯒꯤ ꯑꯣꯠꯁꯤ ꯑꯣꯠ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯩ ꯁꯤ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯑꯩ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯋꯥꯁꯛꯄ ꯑꯃ ꯋꯥꯁꯛ ꯂꯧꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯧꯕꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜꯗꯨꯁꯨ ꯃꯥꯅ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯣꯠ ꯕꯥꯏ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯀꯔꯤꯅ आर्टिकल नंबर 60 आर्टिकल नंबर 60 जो सिदा पार्शियली इन्फोर्स तौरेको कॉन्स्टिट्यूशन से पूरा फुल्ली इन्फोर्स तौद्रिङैदा अदगी 1949 लोरे 1949 जिदा कोइगी खरा मकै पास तौरे 1950 लासिको 1950 दा मु करी दौगे दि 1950 दा को 1950 दा ngasai kai koigi pass tauramdaba pot mayam ama haidi ngasai constituent assembly da taunena tauramba pot mayam ama taurani ko like national assembly national anthem ju semne haidra adu to sida seme ko haidi 1950 da adagi national song su ko national song ju sida semre adagi president mang sai constituent assembly ki function da yawgidra president election of first president ko first president ki election ji sida tawre ko aduga president se kana hoina khalle Dr. Rajendra Prasad ko aduna election of the president in hali ko adi kano se adi akogi general election de first president okay duga Dr. Aduga last kari lai full enforcement do lai full ngasai ki constitution ki full enforcement do lai this ko enforcement ko full enforcement of constitution do lai constitution aduga si tawdringai sida aina ngasai hojikta aina haijagibedo election amaju sida tawe election ko election sida tawe election tawnabagi namakta sem saba hawe sida ko election tawnabagi namakta ko election tawnabagi namakta sem saba hawe adugi election tawnabagi sem saba se kanana pass haide kanana ayamba koigi kano tawge hara kana sigi full enforcement se tawba lorna matungdani ko ngasai sigi election se ko sigi election se tawching ta ngasai gi constituent assembly se constituent assembly se kari oir ke hara kanda ko ngasai 1950 sida adi full enforcement of the constitution da tawba lorna matungda moje constituent assembly se kari oir ke hara kanda provisional parliament to oir ngasai gi aina habda provisional parliament of India se oir kay haba ngasai sida su magi function da su yawgidana ko provisional parliament oinabagi function mayam do adudo id partial in constitution se enforce tawdringai dagi hawre mase kay haini provisional parliament oibase constitution se install to kano tawkrakanda id constitution se adopt enforce tawraba matungda constituent assembly se koigi kay haini maase kano fully kano di tawde ko diffuse or kay haini fully mangande change tawgibane ko change into haitare ko change into this ko parliament provisional parliament of India haraga change tawgibane sigi provisional parliament of India sina ya hamboine ek ani thak pass hoyebu ko ek ani do ngasagi kano do ne adi
ek mayam ama pass hoye ek ani ahum khata nate moina pass hoye se ordinary laws mayam ama pass hoye moina ko pass ordinary law ma mayam ama ordinary laws mayam ama ko si ngasai gi constitution assembly function da su yawgramni ko moi mayam se adagi first budget su mana pass hoye ko adi akoigi parliament aseng se lactringa election tawdramina parliament aseng badi lakhiroi ko adudana constitution se pass tawre haraga su election tawdrimina parliament aseng ba adi house adi leidana khotana tawdo amta tawdri 1950 gi matung se dani ko ai haisari 1950 gi matung se da budget leitaba yaroi constitution khatang leire haraga budget leitaba yaroi natra adagi election tawdaba yaroi adu mayam jing do thawak mayam jing do constitution assembly masajina adum tawjabane haidi provisional parliament oira ko adu parliament asing se launching ada duga ngasai gi election tawnabagi law ma election law ma election law habidi haidi akoi gi ek ani khak lei election gi kari kari RPA the representation of people's act ko 1950 ga 1951 sise 1950 sena election tawdringai mamanga oi mamangi rule map do idibu ko 1951 sena election tawraba matungi rule map do idibu ko adumaina se ek ani se pass tawre duduga kaidaraga kana 1950 si 1950 da tawba thabak to loire 1950 dagi karila ani ko 1950 da karila ani si full enforcement ji mai gi date to irange full enforcement se khoina January 26 adulane sidane akoina ko January 26 1950 adogi 1952 mulas ko 1952 sida masai election tawre ihan election first election ko ngasai gi rule kari kara gi dum sem loigramina haidi representation of people's act loi law kai to kai do loi sem loigramina election tawba yare ko first election tawre aduga parliament form tawre adudagi election tawbagi karapa meeting do parliament form tawre parliament with kari house ani ga loinana with two house ko first time ko house Lok Sabha Rajya Sabha do sidagi hogre 1952 dagi ko aduda sima adudagi part of the history laigre haidi parliament mathang koi Jawaharlal Nehru na prime minister oidana kotana mathang tawgre ko adugi haidi husik haidi sidaisa chahi amaga tanga ningjing na hapsanamge 2015 da ko 2015 da koigi constitution sibu koina haidi koigi adopt tawgi ba haitare in ek nataba ko enforcement tawgi ba nataba koigi adopt tawgi ba haitare pass tawgi ba adopt tawgi ba date se November kayano November 26 se sisibo akoina constitutional day haina mayamna lawthoe ko constitution day haina constitutional nate constitution day ko sidagi adum huje pawse constitution day haina November 26 se celebrate toy ko aduga koina sigi January 26 na republic day celebrate tawnare ko adu okay sida lore the constitution ki history haitare ko constitutional assembly semakpagi history adagi constitution lakpagi kaini constitution se kamaina constitutional assembly se kamaina horakpagi ko adugi mathang gi potsing do loi lere aduda criticism yam sai ko criticism yam sai hadi constitutional assembly se masi se thabak ti phajana tawebu mayamna hadi magi asoiba khara puthuami ko British especially British masajing ko ado criticism do yengse ko Indian masasu yam yawe adu criticism khara yengse criticism of
Constituent Assembly, criticism se ahamada adu khangamani maze nominate over member yam yawidana ko aduna not a representative body di natre mas sumja adi nomination to ba mi yam yawidana ko ngasai khanba matabda nomination to ba mi yam yawidana aduga ngasai ahamada not a sovereign body at the beginning natra hadi sovereign body hana oiram deba British government के मखादा हाना लेरमी तबदबो government of India एक 1947 लाखदगी अदुबदी कनो तौग्रे को आइदि sovereign body on करे को अदुबु at the beginning ददी आइदि sovereign body नते अदुदगी म्याम sovereign body on गदबनी कहाबगी मोंदा मासे criticize तो बिरमने को अदुगा 3 the time consuming आइदि matam kya no ma logri do ha 2 years and low around 2 years 11 months ko si hen low it adu time consuming oil adagi paisa jam tingi ko adi si consideration se sana ba same sana ba corner pa to paisa jam tingi ni ko 64 lakhs and time consuming bahut adi very expensive ko very expensive हाइबदी अखोइगी 64 लाख इन संगी को अदगी 5 द कदोगे हार कंदा कांग्रेस ना dominated by congress हाइदे यार मे जिंग इंटरनेशनल कांग्रेस के मी गातने अदगी 204 मोय 240 कांग्रेस के मेंबर ने कांग्रेस को अदगी 6 the lawyer politician atana thalle aide lawyer adegi politician ko aduna semba kano oidoide ko dominated aide lawyer politician ma'am na thalle nina constitution do law gi tam na tani na happy ma'am do aduna adegi hindu mean so am yawe aide community am is represent tawda aide hindu na hena nambado aduna so kaini bias oigibra kaini kasum khanabado aduni ko criticism adbaina criticism khara le sida consider assembly this the lawyer consider assembly ni vote pay sida lawyer aduga khoi kanona haide consideration se sema ko tamda borrow to wa hai tare ko mingon de borrow to be element yam yawe ko adugi borrow to be element sing so ayu se hazara ke ko CCD kahani kanodagi borrow to ko government of India 1930 government of India Act 1935 laidana government of India Act 1935 sidagi borrow to ro pai tare ko borrow to ro ko borrowed elements sing ring se ko borrowed elements sing se karam mano ring se borrowed elements se यहाँ हमदा judiciary की मागी skeleton से 1935 की सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक ना तोरक पने एक सीधे के लड़क पने first तक करी judiciary की skeleton आई तारे को judiciary की skeleton को judiciary की skeleton से करी मरम की नमान लौरे इसे why kari marang ina wan law isa hai taragadi akoigi
kai marang ina ma lore sai di halana well established tawle established tawle ko well established dagi familiarity adi hala dagi leiramina mi na su adi masidi smai tawi kai to khangi dana ko familiarity hala dagi dom familiar oira lebdo ko adu dune ko adu duna judicial skeleton system se kamai lerami sigi sigi mo kamai lerami hai kanda koi gi federal court aina lerami federal court federal court federal court habidi kaino ngasai gi mai judi khangamani koi gi government of india act ta government of india act 1935 ta federal court aina legibda federal court se semgi na mamangi kaino da yeng ko koi gi historical background naina bada yeng ko video number 2 adai da yaram federal court se judicial skeleton no ya sema pane ko federal court ade hojikti change yam la change sing sai error na represent toro ke ko change se karam change la ke ha de yin se federal court se kari da change tawgra hojikti supreme court ta change tawgra supreme court ta ko supreme court supreme court ta change tawre aduga federal court ta leiramba pot haidi power se sidane hena power se leire ba with greater power ko greater power haidi sise akoi india da adaptation tawre ini ko hane federal court na korom do supreme court na on thokre ba aduga mangon da su power su hena pigre autonomy su greater power su hena pigre adigi kari pot edition tawre ke sida pot se yamne edition tawre ko haidi just appointment se isa adi koi gi just appointment judge hanadi just appointment se kamai tawge har kanda just appointed by kari kanana president hanadi karina taramba hanadi governor general na taramba adubu federal court se supreme court la on thorapa matam da kanana kari hapsale president na just appoint tahon gre ko adigi atopa mana kari hapsala ke har kan se kari hapsale judicial independence ko sip yamer maru bu poni ko judicial independence judicial independence se green machuna am ponam ka irake ko tasembagidi koigi kaino se aidi judiciary se di kanada ge lawre ba government of india act 1935 tegi but judicial independence di kanada ge lawre hai taragadi usa de ge lawre ko usa sijamam khamon khango ko judicial independence di kanada ge lawre ba usa de aduga asema judiciary have a pot skeleton di karai de lawre ko government of india tagi ko adu dum khango ko judicial independence de yaw sin sa hai sara ke ko judicial independence yaw ge di khangamani koi gi judicial review apalak pa ko judicial review di khangi ko judicial review de ki kind of fixed tenure haidi just supreme court ke or high court ke or so magi tenure habidi moina puwa da thabaki chahi do adu fixed oisalakpa adegi salaries se kaino naga pisalakpa haidi salaries and service haidi kai haini koigi consolidatory fund ma leidana ko adudagi lawtho salary ka se pidana fix oidana ko aduso adagi haidi adugumba condition mayam service ki condition mayam amasu sidigi haidi judicial independence se pirakpa matam sida hapchale ko adudani ko adagi removal of just isu yamna process sanghandana ko tanaga tawidana ko adudo haidi just to irai line lo thopadi ade dana adu judicial independence kini
judicial independence USA de pirapani ko adagi atopa ama so hapsal e wasida ista haidi judiciary se masai skeleton form se la thing ne ko atopa ama so hapsal kari hapsal ke har kanda koigi prerogative writ ko writs ko nga sise ko na tamakini ko writ petition thaba ka hai na ko sise Britain de gine sise na British Parliament British Judiciary hai ta ko Britain de ado hangni ngani haidi kai gino 1935 sisu government of India 1935 sisu Britain gi natabra mabudi bani ko adubu government of India in 1935 tadi sigi prerogative right writs yaudi ko Britain degi British Parliament degi thoi lawrak pane aduna yo judiciary gi skeleton ngasai gi federal court kari kara le judiciary gi skeleton gi federal court se khatan din na te ko adi judiciary gi to pot me abam di yauri but main oina federal court se khatan hai ba wani ko adada president election elect torpa USA degi judicial independence hapsalakpa adagi prerogative rights Britain degi hapsalaka ngasai gi supreme court se greater power lehenba adagi atopa hujik leiriba nowadays supreme court ta hujik leiriba or high court ki subordinate court ki ma'am ama leiriba court sing se hujik leiri se semak pane sam thang hapsala ni ko mayam di hapsala ko adu lo ina leire taragati yar aina important no be khatang lokhalak pai wani ni ko judiciary gi leigene sta adagi second suda mangona hapsala ise federal scheme ai tare ko federal structure je sidhe se federal scheme ko federal scheme simsu ko federal scheme se sidhe sta leiram se kaina har kanda aiswaina kanona equal to period tawse equal to period tawse magi federal scheme da leiram pot tu ne ko federal scheme da leiram pot federal scheme da leiram se hana sigi government of India act 1935 da leiram se kamai leiram list ahum leiram 3 list ko khangang wani 3 list se ngasai gi mamangi historical background pa da dum thengnaramani federal ko adegi provincial aduga kari concurrent adubu ai haige ba sise fail oigibne fail oigini chatna gidabne adegi even concurrent je sumsa chatna gidrabne so this is not fully implemented not fully implemented aduduna shidaisa gi lawre habadi sip federal scheme report khudimak se 3 list sidegi lawre habadi ya roi ba atopa hapsala ka tini yeng si ba kari hapsala ke do erobi thora ke hapsala ka sing do haira ke ko da okay da hapsala ka sing se sanglam na nungko sida hapsala ka do sing nungko concurrent sigi concurrent list se phasana implement tawgidre ni sta ado concurrent list se atopa country madegi hapsala ni ko concurrent list se phasana implement tawba country hai ta concurrent list phasana implement tawba country mo karama country no haragati Australia ko Australia aba countries deki concurrent list hapsala ne federal scheme se ta ko adu duga kadawra ani akoi India gi oiba haidi main oina India gi oiba kanogi structure amada la ani kare maming se federal provincial concurrent kaina thola roi kari an thola ani union ko state concurrent list saina thola ani ko hujik ladies ko se wala yai ko
sise akoigi unique features ni ko akoi India loiba unique features ni. Okay. Aduga laire sina second suba laire third suba da public service commission. Public service commission su kano dagi lorokani koi mamang da koi 1935 ki action naina matan da su high gre ko provincial public service commission kari provincial public service commission federal public service commission dagi kari koi gi joint public service commission ka to sida loin ding gi ni ko 1935 ta adu ning sing ko public service commission public service commission ko public service commission je sida link rabani 1935 ta aduga sidasta koi gi tawrami se kanana tawramano koi gi public service commission se crown khalamani crown oina khalamani ba khambra adudo hujikti kari na khalani harakanda public service commission se hujikti sije kari hapchal ani harakanda koi india president oina khalani hujikti president sorry president na khan doi nate constitution gi through the constitution gi adi union public service commission se constitutional body ni no ko aduna constitution gi through the constitutional selected I don't know constitution gi through the select torpa hai doi ni ko adu do hujikti kari na kaure public service commission se UPSC ko state public service commission state PSC ko adumana kaugre gan ta ni ko public service commission se hujikti hanadi sida kari dorame ba hanadi selected by ground the hujikti select constitutionally selected or ko constitution get through the select or change to kitang hairam mani ko maming su kadoba hanadi federal karikara myam leramani hujikti UPSC union public service commission state PSC and like ko hai state PSC hai taragadi koi Manipur so Manipur public service commission ko mai le ta mana adagi force ubada administration da su khara hong bale administration da su khara adi mana purakpa sidagi purakpa khara su lai ko administration ko administration sida koi gi hanadi koi gi kano kai tarami har kanda koi gi governor general is head of the executive head of executive oramni ko governor general na executive ki head ko oramni ko adagi governor general na kari tawbe adi governor general hall kogi bill pass over bill se kadawe indefinitely adi indefinitely ko adom hall thawra thambe ya bill ni na pass over pakase ko adu hujikti kari da change tawre governor general se ke mota kari da change tawre ko governor general da president da change tawre se president aduga sigi governor general hall tawbagi magi power pairam se kari da change tawre hall tawba yadre no absolute power ko se no absolute power hanadi absolute power je leramane governor general loi leramidana mana lo tawba yaramidana no absolute power se hujikti lawthok pigire aduga governor general hall tawba se ko hold over indefinitely hold over hujikti yadre governor general president na bill pass tawpado either mana matam adi
kano husik so akak na bi thamaga husik mana sign tawbani khangde amuk reconsideration gi thadarakani khangde ama tawidana ko bill do ko can withhold withhold indefinitely ko indefinitely ko okay yani na ko haidi stage change tawrakre hana governor general no oramudo husik ka dore kaino oigre president oigre ko ado main oina administration se administration gi administrative kaino gi form se karai de lore haragadi government of india ekte gi lore ati haidoi ni ko change tawjaga ko aduna taba administration gi pot me ama lere aina important oido khara khatang lokhalapani ko adegi governor gi office of the governor office of governor sisu kano dagi lawrakpani ko sigi government of India Act 1935 sidai lawrakpani ko sidai start tarami se office of the governor se mangonda discretionary power so pairami ko discretionary power ko man tawningwada tawrami governor general jena haidi province ki autonomy leramde adudaida provincial autonomy se PDP adudu provincial autonomy se mana lawwa yai ko provincial autonomy PDP daga su lawwa yai man namfuda ko discretionary power se leiramde adudu kadawe sidadi leigidre huzik governor na discretionary power lei taragadi fazarani state today ko state ta huzik discretionary power se yam akakna bida hadi very limited ko yam akakna bida leire ba sik ado governor gi office ti leidi leibra leidi lei ko huzik khara change tawge wani ko adana khoigi india da sum historical gi matugina change ti khara di dum tawi adudu tawi ba pot se kai no hadi government of india ektagi lawre ba pot se kai kai no haragadi judiciary ma federal scheme sima public service commission sima administration gi khara adegi governor gi pot ama ko ado amo yenga se british ki parliament british tagidi ko amaga walhori emergency provision ama sorry 5 6 to the emergency ki pot chim so sidai lawrakani ko emergency provision tasembagidi emergency provision sidai lawrise national freedom fighter mayam fu ko ba tawna we ko sembagidi sidai leiramise emergency provision se kai leram ke har kanda section 45 kan adagi section ko 93 kan ko aduga section 45 the british practice kan ko british na taramba practice ka british practice ko aduga kari dawra ka har kanda aduga sidai section 45 sina kari on garni national emergency ko sisna president rule PR do adagi sisna financial emergency maming on thoki bai khatani ko hana loina leram mo ko ne sis yarin ko UK dagi muk ching thorakpa UK gi do haying tawrase matam cham ko changrani UK gi do haying tawrase UK dagi ching thorakpa khara adagi UK se dum loishalam ji da UK se loishalam borot of elements in loishalam UK dagi United Kingdom dagi British Parliament haitar ko British Parliament dagi purak pa haitar British Parliament dagi purak pa kadin se Parliament dagi purak pa okay British Parliament dagi purak pa
parliamentary government moi de gi parliamentary government se pura abin tang santa British parliament se am sao na mana pura ko ado sendok ko am sendok re ko the parliamentary government parliamentary government parliamentary government parliamentary government gi manung jida so amu kadoba legislative procedure to ni ko maru ina change to so mana maru ina lawre ise legislative procedure me ama lawre mana kari kari adi ama adi motion puthopagi oigera amogi oigera loina ya mangon de loi lawra ko ngate ko parliamentary government de have the legislative procedures legislative procedure ko me ama lawre lawrapagi manung sida koigi legislative procedure sinse karam ani yesi ko remember one the collective responsibility sise ma lawre ko collective responsibility amana bot poragati amana tokragadi pulapun tokpa ko dagi money bill procedure money bill passed over procedure so sida lawrapani ko adi UK dagi money bill procedure money bill gise tongana lebini ko aduga 3 the universal franchise physical sector semtokre ko universal franchise kara hana 21 years or ambado 18 years to semtokre aduga cabinet system sisu adi British parliament a lot of cabinet system sisu ko legislative pero sisi madi sungong hongtre ko sisi simoi khara simadi sungong hong de da dum lai hong ise krai de no hong ise haise aming se ko hong ise krai de na ra di skeleton di ko aya skeleton di si skeleton ai ta magi skeleton je krai de poro kya kanda skeleton ko administrative ko administrative and legislative skeleton ngasagi kanodo kare GOI Act 1935 to aduda law ko ido skeleton British parliament gi British government gi main oina lawsare haraga so skeleton sidi kanalagi government of India Act gi law ko ido skeleton haidi magi mo matos ado British parliament oire dana ani makte ado haidi British parliament na government of India Act sisu dum sarambani sab manare na ina haidi British parliament sidagi haye kai kana hangal taraga parliamentary government se British parliament gi haidoni ko not government of India in 1935 te habiyat main oina lorok padi ko parliamentary government se British parliament te oidoni ko aduduga atopa kari hapsala ke haiba matamda joint sitting haibidi Rajya Sabha ga Lok Sabha ga joint sitting tawse joint sitting se na kai de lora ke har kanda Australia hapsala ini ko sum semtora ga sage ko original form sta doing adagi South Africa de lora ko kangu kharam su yari South Africa de kari lor ka kanda ani ni ma ne lore se wanda hamada ma lore se Rajya Sabha gi election to mo se mana lore ko aduga amana kadog hara kanda special passing of special bill ko do hariba passing of special bill se
karida change tawige har kanda ko karida change tawige har kanda ko passing of special bill se karida change tawige hojikti kogi three types of amendment laidana ko three types of amendment ko amendment ahum lebo constitutional amendment ahum lebo ko adugi amendment do hadi ngasai kanodagi di lawropoidine hadi South Africa dagi nate South Africa dagi lawropadi oidine badudo ado South Africa dadi yam simple oyeba ko akoi India dadi khara modify tawre hadi amendment do structure amada mo amada phana semgre South Africa dagi lawropadi oideba ko aduga akoi dadi khara semtokpa modify taw dagi Rajya Sabha election su South Africa da tawduga manade Rajya Sabha election su kadoga har kana koigi electoral college manade electoral college change ko electoral college change ko direct pulap sillaga lakpada nate akoi India ga su sana na mo kara sentok semjen tawi ko adagi sigi joint sitting se su change tawi joint sitting su kai hadi joint sitting se koigi ordinary law dadi joint sitting se ordinary law da kan tawi joint sitting in ko khara di semto ai haita in only ordinary law ordinary law da katang joint sitting se tawhalle aduga India gi oinati India gi oina main oina ngasai sigi parliamentary government se moigi di parliamentary government se kai na kanda kai parliament se supreme parliament supreme oil ko ado okoi India gi di parliament is not the supreme constitution is the supreme ko constitutional supremacy le okoi da constitutional supremacy ko moidana kari leba moidana parliamentary government se kari leba moidadi ko parliamentary supremacy se leba parliamentary supremacy se leba ko akhoidana parliamentary supremacy gi mahutta kanogi constitutional supremacy se leba yani na sisema parliamentary government akhoi de lawre adu kai skeleton the government of India Act 1935 South Africa dagi Rajya Sabha election gi adagi special bill pass tawgi ko adagi joint sitting na Australia dai lawre smai ko sisema lere aduga masagi kano su amaga wala me 4 5 subada sigi legislative procedure shida 4 5 subada kogi parliamentary privilege and parliamentary privilege sisisu pero de hapa ko niko please wait for 5 minutes hello sintang roshingi aduga kanodagi British Parliament gi British Parliament gi lorokase si parliamentary government se lere khara semtok season tawre ko adi Australia ga South Africa ga khara hapsalaga semtok season tawre aduga second chubada sina first chubani second chubada मैम ताबी को second chubada koi naina dise second chubada naina dise rule of law se su kano degi British Parliament degi lorokane ko rule of law se su asana sem to eko koi India dati rule of law se
rule of law haina constitution da bo yaw de ko adu rule of law se India da ka ban sim do ke si ying si ko rule of law se moigi rule of law se di kari kari yaw ne ha ka moigi rule of law se di koi gi supremacy of the law ko supremacy of the law supremacy of the law supremacy of law ko adagi kari equality before law si ma'am je si ani je yaw de yaw aduga kon bai se predominance kari predominance of legal spirit se si je kata yaw de ko legal spirit na koi predominance se to kon de ko aduduma khak yaw de atai ge di lo yaw ko adagi hujikti rule of law se da kari kari hapsale hara kanda koi India da hapsale haidi koi gi smaina di laitre rule of law and smaina di laitre ko adu kari kari hapsala ke hara kanda iha ha hamda Ireland degi kari hapsale DPSP ko DPSP ko DPSP se ne kaino koi gi Irish government ko Irish sorry Irish se kaino green ko Irish em pa với ngoài đó vậy Irish ko si se bale ge DPSP se rule of law da hapsale ko completely ingadabadi nate adagi kaina di nasagi sigi predominance of legal spirit se kari na lok thuan ni ha kanda koi gi kano sa hapsala pane written constitutions adi akoi India gi di written constitution moi di written constitution na te dana ko aduna written constitution orak pa gi ne written constitution je the change to gi bai ne ko written constitution moi di written constitution na te dana ko British parliament di aduna madugi hapsalaktabane ko adagi nasagi sidaisa amaga mo hapsale kari amaga mo hapsale har kanda fundamental rights rule of law is fundamental rights hapsale kana fundamental rights ko sise hapsalak mana maram ora kanda sise krai digi mo hapsale har ladi USA digi ko USA digi USA digi ko aduduga sidaise mo ko USA digi fundamental right padi hapsale ba ko fundamental right USA digi hapsale ko adubu sidaita change ama sulai lai ko sigi fundamental rights mo hapsale ba fundamental rights da mo limitation khara mo tham limitation ko limitation ko karam kanda suspension of fundamental rights during emergency ko sise modification ya tani ko rule of law da modification to ring atani sise na kana dagi lorok tiba Germany dagi kano da leite ko USA da leite sise Germany ko Germany dagi lorok pa suspension of fundamental right during emergency se ma sise fundamental right USA di lorok pa hapsal le aduga aikoi ki India gi uzaba masa gi uzaba koigi fundamental rights ama semjare fundamental rights kari fundamental rights with kari koigi dikado fundamental right to with reasonable restriction se fundamental rights to akanda akoi karam mana reasonable restriction no haldo khangani ko ado fundamental rights with reasonable restriction na koi last form do tare ko ado do oideni adagi
कोई कनो से fundamental rights से fundamental rights कोई USA देखे लोग fundamental rights दी मोदी करी हो गया है कांड मोदी individual 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 कोई liberty sorry liberty that depend on individual liberty that depend on कोई इंडिया की fundamental rights दी कहीं दो fundamental rights is based on social liberty social or social justice को social justice मोई की ना individual दा based हो या कोई ना social justice दा based हो fundamental rights अदुसो हयें कोई खेनाबदो हारकिनिको अदुनि कोई इंडिया दा modified खरा खरा दी तौवे fundamental rights मिंगोंदे लौरे direct हारगसो कोई हदि खरा खरा दी modify तौवे suspension of fundamental right during emergency से अखोइदसु यावे तवदबो अखोइगी ओइना तोंगानबा अखोइगी इसागी ओइबा मोंग सेंदोक्सेयबा खंबा अदु चमनाना reasonable restriction हाइसको अदुमाइना चमनाना लोइनबा कोई इसागी ओइबा लोंदा सेंदोक्सेयबा अदगी fundamental rights की मरक्सिदसु मो कोई USA की यार जो secularism से यावे मोइदा secularism अदु मोइगे secularism जिका अखोइगी secularism जिका मानदे मोइगे secularism अखोइदी strictly secularism ने को अदुगा कया हाइनी state na interfere तौवे strictly secularism को with state को state na state का लोने ना secularism से मोइगे दिखे ना without state चुंगा याव दबिन state के support हम द religion support हम द तौदे क्या ताइबा अदुनि हाइदी fundamental rule of law से लेजर तारगसु कोई करी दौरगे हारकान सिगुम बोट साम मैम जे लोय हापचल ले खंदा अदुना rule of law से करी ओले मोइगी rule of law से कोई इंडिया दे कदौरे को plus समागा सिबेदा अमगा तोक्सलअन करी plus last करी दौरे plus कना करी तोक्सलक्तोबा rule of law से दा कोई procedure established by law and procedure established by law को सिजना जापान दे को अदुना fundamental rights से करी ओले सि मैम से ए तौरपदगी करी ओले हारकांदा fundamental rights से जापान देगी अमन सम हापचले को अदुगा fundamental rights से अखोइगी fundamental rights rule of law and high gidre sorry fundamental right यावबा rule of law से कोई दी rule of law and high gidre करी है high gidre due process of law and high gidre को last तारा को दने से सोना कंदा last एरो पीरे के इले मैम जिनसे सोना कंदा इले मैम जिनसे सी इंडिया दा लेबितनि को जुसिक लेबित due process of the laws कोई दी due process से कोई दी करे ना हर कांदा अदुसु due process of the laws से मखल नहीं ले procedure हाइबा मा अदुगा substantive हाइबा मा कोई दी substantive से ओइदनि को substantive अजि सी दिन जे लोइना मा आई एक्सप्लेन तौरके को अदुबु कदी आदि अखोइना करी नो चेंज तौरी से हाबदुम दे खंगहवन फाइदन को substantive ओइबा due process ने को डिसाइनेश ओके दे तारगदी rule of law से काय दे लाएबा rule of law से ब्रिटिश गवर्नमेंट देगी लाएबा को ब्रिटिश पार्लियामेंट देगी बट तबदबु आयरिश देगी DPSP हापसले है जर्मनी देगी सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी हापसले है फंडामेंटल राइट मसामक से जो अमु कनोदा USA देगी हापसले जापान देगी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ से हापसले अदुदुगो कना करी तारे fundamental rights with reasonable restriction due process of the law को fundamental right based on social justice को
ꯑꯗꯨꯒ strictly secularism with state ꯁꯤꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯂꯥꯛꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯅꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯃꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯑꯍꯨꯝ ꯁꯨꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ single citizenshipꯁꯤꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣꯗꯒꯤ ꯂꯧꯔꯛꯄꯅꯤꯀꯣ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯠꯇꯒꯤ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ single citizenshipꯁꯤꯁꯨ ꯃꯣꯏꯗꯒꯤ ꯂꯧꯔꯛꯄꯅꯤ bicameralismꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯉꯝꯃꯅꯤꯅ ꯈꯜꯂꯤ bicameralism तसेंबगीदी bicameralism की मागी हिस्ट्री तोंगान लेको अदुगी हिस्ट्रीदो ममांग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लेनाबदसो आई हापेते हाइग्रामने bicameralism से आई हारके कोई ब्रिटिश पार्लियामेंट की लौरा अनि मासे ब्रिटिश पार्लियामेंट की कनाने हाना लौरा ए हारा कांदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट करी 1919 निंजिंग्रा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लौरा अनि अदगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ना अमो कनो लहोरनी मुनो कनो सके कैसे 1935 को सीजन अमो लहोरनी को चेंज से आई मा हायरकी को चेंज से अदुगा इंडिया लास्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे होबने को इंडिया यम को ब्रिटिश पार्लियामेंट के लरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1919 दा मा से bicameralism से कई फॉर्म दा लेगा है काउंसिल ऑफ स्टेट है ना निजिंगबा काउंसिल ऑफ स्टेट है ना लेगे लास्ट में थटके बिदो दगी लेजिस्लेटिव असेंबली को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अनि दे तुमाने लेगे को अदगी सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तना कोगी bicameralism से प्रोविंस पुथोके दना 1935 ता को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 दना अनि से लौरे अदुगा ब्रिटिश पार्लियामेंट दे लौरे को अदुगा 1935 तना प्रोविंस ता याना लोकशले हुजिकति के दौरे इंडिया दा मागी फॉर्मेशन से इंडिया दा हुजिक लेरिबो मोंग से कमाइन तो यार कांदो कोगी यूनियन गवर्नमेंट है ता यूनियन लेवल ना परमानेंट ओय हादि लोक सभा राज्य सभा से कदवा परमानेंट ओय लेत्रो परमानेंट इन यूनियन को यूनियन लेवल दा परमानेंट ओइद्रो लोक सभा राज्य सभा है लेतना अदुगा स्टेट दी लेबसु याव लेतब सा ऑप्शनल ओय हाबि स्टेट असोवा को ऑप्शनल इन स्टेट लेवल दी स्टेट असोवा दी लेबा यावे को स्टेट असोवा दी लेबा यावे कोई मणिपुर दसु ले मणिपुर दी लेते मणिपुर दा लेते को ऑप्शन आइदि मणिपुर दा लेते यूनियन हाइदि लोक सभा राज्य सभा है कोई के मणिपुर legislative council legislative assembly and लेते दना state level दी legislative council legislative assembly है दुनिया अदुदो कोई मणिपुर दी लेते दना legislative assembly खतने लेइस अदुना अदुमाइना bicameralism सु चेंज दी मथंग दी तौरे बट तौबदबु कदोए कोई ब्रिटिश पार्लियामेंट दी लोबने हाइदि को अदुमाइना ब्रिटिश पार्लियामेंट दी ओके अदुगा अतोपा खरा मसु लेरी लाइक सीसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ती लौरपा अदगी यूके दगी लौरपा सिना तबा अतोपा कंट्री खरा मसु लेरी कंट्री खरा दो हापेट मचा मचा पलंगे हाइदि यूएसए दगी वाइस प्रेसिडेंट से लौरपने हाइदि यूएसए दगी कोई वाइस प्रेसिडेंट से कोई वाइस प्रेसिडेंट को खितंग मुझे चेंज सॉरी यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट भी कोई मागी चाही नु करी करा से खरा याम दे कोई कइनोगी देदी कोई इंडिया के देदी वाइस प्रेसिडेंट से याम को अदगी ऑस्ट्रेलिया दगी अतोप खरा सुलवे ए मसाई के ऑस्ट्रेलिया दगी
concurrent list to katang logo na te ko Australia di lore se freedom of trade ko commerce ko adagi and intercourse sisu kano di lore ni ko kogi Australia di adagi Soviet edi kogi kano Russia degi Soviet degi kari lore har kanda fundamental duties ko fundamental duties se sovereign di lore pani aduga justice ki juju se lore pani ko Soviet degi like justice so kogi social justice lai ko economical lai ko political lai okay adagi France dagi ko kamani French revolution ko France dagi France ngoro kadore France chumbo se ba France dagi tum daya France dagi kari lore ka kanda republic similar opani ko aduga and liberty republic aduga liberty equality fraternity and fraternity to the Lord say ko thank you so much have a great day ko hayeng do kano to se hayeng di amo sigi makha ta ba constitution ni makhal ne am to